Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Sige lang pare, uminom ta. Ilibre kalat ta. Nung may busti kwartak, aglakwak tumanan ni Tirik. Tadda paginom ta. Nembagpaikan ka pare, tadalat ta pangalami ti pagsat mo. Ang amsak, awan makukwartak pare. Una, sige, shot lang pare Ernesto. Agpulutan ta iti tinuno abangos. Ay kat, una pare. Mayat at talaga. Ay na! Una yan ni Ernesto. Ay, masuruna ka talaga. Isumat lagaya masan nga inmay ijibang kaga. Tanapan manin nagbartag. Che! Agat arak manin. Ay! Ernesto! Saan dito isalas ni pagturogam? Ingkay jay silid! Inyilad na latan iti datar. Surun ko ni ti kastoy akabalay. O sige, agar mo sarta yon. Wow, itlog! Wow, itlog! Sige. Sidaan tayo amin dayta. Agore kayo taikan kayo iti sidaan nyo. Dahito iti parakan ka, boy. Dahito imot ti parakan ka, girly. Para mo't kanyak dahito inatda. Ket, siyak ngay. Ayan nga iti sidak nga itlog. Awanan, talulaang tilinutok. Nagalasan ti ugalim. Apay di nakinlutuan ngay. Awanan ati igatang ko. Apag isulang at tanlo nga itlog tinagatang di kwartak. Nagalaskan. Ket, dahito ilang tuyo ti sidak. Agyaman ka, tadda. Kung kontrolem gayam ti kanak masuruna kun ken ka makitam. Sige la ang anak ko. Mangan tayo din. Tain kayo payag eskwela. Hoy Agnes! Anya ter aramidam dita? Ay. Boy-buya, man dagiti mulak at araw. Nagpipintas nga minan dagiti bunga da. Ni, aywan! Ay na, mabalinan nga ilako dagita Agnes. Dagiti kakasta ti kayat dagiti gumatang. Daytay saan unay anatang kanan. Los. Planok nga rudan nga apitan. Tana imbag lang nga ilakaw. Ay na, agpada ta. Agapitakmat iti mulak alubyas. Aya? Ay, anya. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Una, ta nagagatmat nila kay ko. Iso atul-tulungak mat takaasimat. Iso nga ita, agapit kaming. Naimbag ka paylos. Nagagat ti asawam. Ngem ay na. Nagsadot ti asawak. Ay, marurudak ka talaga. Iso ano jak aggagat? Awan agbisin kami kadagiti anak ko. Ala, katagan anos ka taan niya ngay ngarod. Kastala ti biyag aganos ka, tasadot ti asawam. Huwag nga rod. Iso nga apalan ka, Luz. Tanaragsak ti pamilyayo. Ngamin, agtintinulong kayong agasawa. Iso aday ta. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Kadakkel tumat akwarta ti pagbalinan na. Una, nagagat nila kay ko. Iso love na love ko. Bad trip! Nabantakan ni Risto, kagadwa! Sige man, agkanta kayo man, tagsalag! Agkanta kayo ka na! Ala, agkanta kayo! Agkanta kayo rin! Sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto! Nagmat! Nagragsak pa rin, Ernesto! Sayaw, Ernesto! Kasto ti biyaga! Sayaw, Ernesto! Ragragsakan tayo ti bagbagi tayo! Kasunod ni antik na lito eh. Sige!
Ituloy yung tiyag kanta. Tagsalang! Hoy, nisalam man yan, kaleti. Agyamanak na nakonsing ngamin ginatang mon tinapda alakok anatang. Ay, wan, Agnes. Ay, kaasi ka mat. Isupay mat aja mapaglakwam kanyak. Katno, adan tumanin natang mo, umay naktumanin lakwan, Wala na. Ay, agyamanak unay. Oo, sige. Inna ko nana, tanay. Agur uray dagiti anak ko. Naimbag no adda ijay nilakay ko. Kainlutuan na ida. Alain ka nga rudan, kat ni rabi imutan. Nasip ngatan. Awan ka di pa'y ni tatang niyo? Awan pa'y nanang. Abisin ako, nanang. Ay, awan anak. Uray siya kat mabisinak matan. O sige, mabiit lang tagluto ka. Awan gayam, ada ginatang ko at tinapay. Isulaangan ti kaninyo. Adto ya, kaninyo adwa, tani. Agluto akpay. Ay, una yan ti kasto yung biyag ko. Mabisbisin ako ngam siyak pa'y laang matagluto. Taday jay mo't nga asawak. Di pa'y agawit nga umayagluto. Ta siguro, at damanan iti gagayam nang agbarbartak. Ay, una yan puti kasto, yapyag ko. Oh, kasano ba kahit? Rumwar tayo kadagiti anak ta? Intayo man mat agaliwaksay, nga uray iti maminsan laang. Sige, lakay. Intayo man nagpasyar. Igatangan taman, dagiti anak ta iti kawus na. Tani, pasig ngagkupkupasan dagiti kawus na. Unlakay, talagang igatangak ida Taadamot kwarta tayo. Nakatsambata iti apit ta alubyas. Nangato ti presyo na ita. Dahita ti pagyamanan ta bakit? Naimbag ko na, tagpada ta nagagayt. Iso nga, ado ti mula ta. Talaga nagagetak nga asawa. Uwin, amok dayta. Alang nga rod, tadigusag pa'y dagiti anak ta. Sakbay arumar tayo. Nay, da kayo matasa nga pamilya di tagur-ura iti pagluganan nyo, los. Un Agnes, rumwar kami man. In kami agpasyar. Kan padasan mi man, timapan man iti restaurant. Naimbag kayo pa'y, mapadasan nyo ti kasta. Ngam siya, hay na, kastoy latta ti biyag ko. Kas ita, agsusuunak manin iti labang, agisurusursor iti lakok at tarong. Ay na, in kangaminan ilako ijay ili mabibi Isumot laang ti presyo. Iso nga anusa kun nga gisursor. Sige, makaamu ka. Ayun gayam. Mangibati ka laangan itigatangag to Ha? Ay owen ikat agyamanak. Uray tay balor ti sangagasot a pisos. No kayat mo bayada kaon. Ay, bayadam to lata, into no umay kasingiran. Sige nga Rod. Oh, sige. Inak nga roden ket agyamanak. Sige, Agnes. Ay, naimbag pa ti pamilya dalos kan Cirilo, kanaragsak da. Makitak ti kinaragsak da. Ngamda kami a pamilya, ay na, pulos asaan kami anaragsak. Gaputa awan mo't panunot ti asawa. Ay, naimbag ka pa'y boy, saan ka asakit ti ulo? Oray si ka, girlie. Nasingpet ka mat. Naimbag kayo, pay. Apay, nanang. Apay, nanang. Anya sakit ti ulo. Ay, ubing kayo, pay. Ngam nagsisingpet kayon. Kasta, ket inton dumakkel kayo, masapol nga gagat kayo, ha? Iti kasta, saan nga agbisen ti pamilyayo? Anyati ko na, nanang. Anya pamilyami? Wan, anak ko. Inton dumakkel kayo, kat adanton pamilyayo, saan kayo nga agsadsadot? Nang runakan ka, boy. Tasikan to, ti padri di pamilya. Agagat ka iti husto. Akas ka ni Cirilo, aka aruba. Iti kasta, agragsak ti pamilyam. Naawatam, boy. Uy, nanang.
Saan aday tantulag barbar ti araramidem Iti kasta, saan to akaasi ti asawam nga aglaklako, kan agbangbangkag, para iti kaninyo. Maawatam, boy! Uy, nanang. Di ka agilad-ilad laptan, boy! Agtrabaho kamot Agbain kamot iti asawam! Iti kasta, naragsak kumamot. Maawatam, boy! Uy, nanang. Kalambag ka! Nakangiwat ka! Sumardeng ka man! Diyak makaturog iti kapigsa tingiwat mo! Sika, boy! Intun dumakkal ka, di mo itulok at asawam ti manggad, ha? Naawatam, boy? Sumardeng ka kunak mo! Amok matkat asak ti pangibagbagam iti dayta! Kat, naawatam amin, dagiti imbagak? Naimbag pa'y ni boy naawatan na. Ngam sika nga, Ernesto, naawatam nga ta. Ay, di ka pa'y lagtalaw, tawan matla ang sirbeng. Nanakonsing, adda ka din ni Pare Lucio. Tapay, awi sa manan nga ginaw. Kastala ti biyag, nana. Ragrag sa akin milang matibagi mi. Kaya't mo asawan ragrag sa akam tabagem. Una, takastala nga ron ti biyag. Ag-happy-happy ka kabayatan asibibiyag ka. Ngam, happy nga tamat ti pamilyam. Ha? Happy nga tamat ti pamilyam, Ernesto. Kumusta ngayon ni bakit mo, ha? Nakalako ka din iti tarong na. Tais upay mo't nga igatang nyo iti bagasyaw. Ha? Ay, agragragsak ka, ngem ti pamilyam, saan mo't anaragsak. Ay, agawid ka kit dahin, tayin katulungan ni bakit mo, agtrabaho. Awan kit di tibain mo, Isukit din nga asawam, ti mangpakpakan ka, ha? Sino kayo kumamang ibaga kanyang itikasta, nanakonsing? Tapay, madi ka di dyan bagak, Ernesto, ha? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Di ta ka man langan. Ay, uri, amirism ana imbag. Husto aming imbagakin ka. Iso nga ibagbagakin ka ti gastoy. Gapo, tama siya na kiti asawam. Nagagat ang mapanagbangkag. Kanya nyala di tanti mastrek na pagtrabahuan. Iti kasta, adda ipakan na kada kayo. Apay, di ka masyan iti asawam, Ernesto? Aniya. Man nakibiyang kayo mo, tabakit? Di kakit agbain, Tadi kakapkapin anaw, ngam kastoy kit din ti bagbagakken ka. Tabaring numakariing ka iti kinapudnaw. Asika, apadri di pamilya kat, sadot. Iso ati pamilyam, saan anaragsak. Aniya. Ha? No kumata nagagat kamat, apadri di pamilya, o di naragsak kumamot ti pamilyam, ha, Ernesto? Ngamen, saan nga agbisin ti pamilyam? Angam anya nga road, kat bartek kamat, baliw daw, kunanya pa dita, bartek lang nga roadan, sadot paay. Ha? Adda ka din malagip mo itaabulan, bakit? Wan, adda. Wedding anniversary ta. Inton bigatin day ta, lakay. Ay kitagplo out ta, Uray pansit lang ti iluto ta dito'y balay. Basta tinapatag, naragsak tayo amang lagip iti wedding anniversary ta. Sige nga rod. Agluto tanto iti pansit. Ingkan to awisin dagiti kumarem, kan kumpare ta. Tagsasango tayong tuman. Sige nga rod lakay. Tay nakmakitsenda. Gumatangak iti mailuto para inton bigat. Oh, agselebrar kayo? Naimbagman kada kayo, tada igatang yo iti sagana yo? Ay na, pansit laeng ken salad. Husto daytan. Tinapateg, naragsak kami asa nga pamilya nga agselebrar. Iso amaawis kayo asa nga pamilya, Agnes. Addamat gatangak para ubing. Kay ken ice cream. O sige kat agyaman na ta inawis na kami asa nga pamilya. Saan nga do dito ara kapag sasangwan tayo? Kumpare. Ay, wala, okay lang. Ken, saan tayo umat nga, agbartek? Una, ang amangan no mabitinak iti dayta tabasit mat. Pasensya ka, Ernesto, ha? Ngamin, sana ko na yung inom iti ara.
Ngamin, sana nasayat day tayo ti salon at ko. Ken sana naragsak ti pamilyak iti kastang aramid ko no bilang, pare. Ha? Kas makita mat. Uray basit lang ti pagsasangwan tayo. Naragsak dagiti may abisita. Kaya na. Naragsak kami sa nga pamilya anang pastre kada kayo diti balay mi. Ha? Ngamin, talaga mo naragsak kami sa nga pamilya. Tasyak nga ama ti pamilya. Jak baybay ang ti pamilya. Nagagita nga trabaho. Iso nga dalata maigatang mi iti bagas kan silan mi. Apay akas tamot ten ti bagbagan, pare. Kaya't kulang mo't nga ibinglay ti kabibiyag mi pare. Ada kami ang pamilya. Kaya't naragsak. Nga oray simple lang kaya da pa nagbiag mi. Ngamin, saan kami nga responsable na agad na? Inawis na kadi dito yung pare Cirilo, tapno insultuin nak. Saan pare? Ni apay agungit kon sa Ngam na maawatam kumati kayat ko nga ipakaawat. Agbayin ka. Agbayin ka iti tao ang makakit-kita iti aramid mo. Kang runana. Agbayin ka iti pamilya. Nang runay iti asawa. Akanayon nga adday jibang kagyo. Ken kanayon nga agsusuon iti labang nga agisorsor iti lako na naten. Tapno lang nga da maigatang na iti bagas ken si danyo. Ha? Ay na, pare Ernesto. Di mo urayan at talawan na kati pamilya. Agbalbaliw kan. Laglagi pam ti pagsasaw ako na. Kinagagat nga ma. Naragsak ti pamilya na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ama, naragsak ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Patlay. Iti madireksyon, Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay,